Hi, ikaze mwese kuri The Kago Spot. Ariko mbere ko ntangira ngo mwese mbashimira abantu mwanyeretse urukundo, abarimu banjye, abasista banjye, abana bo muri quartier dutuyemo, abantu mwese mwafashe umwanya mugasubscribinga, mugasharinga, mugakomentinga, mukalikinga, byose narabibonye. Imana duhana umugisha. Uyu munsi rero ikiganiro kirasa nkaho gitandukanye kuko content yanjye ifite segment zigiye zitandukanye. Uyu munsi ni TikTok with Kago cyangwa questions with Kago, ibibazo na Kago. Uyu munsi rero mfite umutumirwa hano natumiye nshaka kubaza ibibazo 22. Ndizera ko ari tayari kugira ngo mubaze. Uri tayari? Tayari. Twibwire witwa nde mbere ko dutangira? Nitwa tuyishimire d'office. Okay. Ikaze nawe rero kuri The Kago Spot. Ubwo tugiye gutangira, mfite ibibazo 22 ngomba kumubaza. Ubwo ari tayari, reka ngende ntangire. Okay, ikibazo cya mbere hano rero. Umurwa mukuru wa Nigeria ni uwuhe? Tokyo. Okay. U Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? 30. Indyo yuzuye igizwe n'amoko angahe y'ibiryo? N'amoko angahe y'ibiryo? Ni A na B na C. Okay, hagati y'amahirwe n'amashuri wahitamo iki? Amahirwe. Aha, u Rwanda rugizwe n'intara zingahe? Enye. 9 gukuba 10 ni kangahe tuyishime? 9 gukuba 10 ni 90. Okay. Umugezi munini mu Rwanda ni uwuhe? Kivu. Okay. Mu Rwanda tugira ibirunga bingahe? None duhe n'urugero rw'ibirunga. Ibirunga 4. Okay. Perezida w'u Rwanda yitwa nde? Perezida Paul Kagame. Uwa Uganda? Museveni Kaguta. Uwa Burundi? Ndayishimiye. Kongo? Giseke. Okay, uzuzuye umugani. Ingoni irya bamwe? Subiza nta kibazo. Ingoni irya bamwe? Igihe bamwe benshi. Umurwa mukuru wa Kongo witwa gute? Kinshasa. Okay. Mwisama abantu bangahe? 2. Aha. Ikiyaga cya Ruhondo cyereye mu kahe karere mu Rwanda? Kaburera. Okay. Muri iyi minsi hateye ibintu by'inda zitateganyijwe, amasida cyangwa se n'ubundi burwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ukoresha iki kugira ngo ubwirinde niba ari umuntu kuko twese turi abantu bakuru? Ukoresha iki kugira ngo umuntu yakoresha iki kugira ngo abwirinde cyangwa se wowe ukoresha iki kugira ngo ubwirinde uburwayi no gutera inda itateguwe? Kubwirinda no uko wakoresha agakingirizo. Okay. Rurindi hana imbibi n'izihe ntara? Intara. Intara 3. Zivuge ni izihe? Amajyepfo. Umujyi wa Kigali. N'Uburasirazuba. Okay. Isaha igizwe n'iminota ingahe? 60. Umunsi ugizwe n'amasaha angahe? 24. Okay. Twagiye. Igihugu kinini muri Afrika ni ikihe? Kongo. Ethiopia iherereye mu kahe karere? Subiza nta kibazo. Ni intara cyangwa ni akarere? Akarere iherereyemo cyangwa se ni intara? Intara y'Amajyaruguru. Okay. Twagiye. Mfite n'ibindi bibazo nkarabura ubwo ni nka bonus ibibazo by'inyongera. Turabizi ko mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bitandukanye bya Afrika tugira wenda biri kure cyane y'ibyo wabuzi cyangwa y'ibyo
wabutekereza ariko se kugira ngo abantu birinde inzara bagomba gukora iki mu buryo hari uburyo bw'ubuhinzi dushobora gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo twirinde inzara n'uburyo bw'ubuhinzi mu buryo bw'ubuhinzi yego no gukora amaboko mu mifuka nyine tugakora twese. gira inama urubyiruko abantu tungana bashaka kuba bafite amahirwe agiye atandukanye ariko ubu bakaba bagenda bayapfusha ubusa maybe bitewe wenda n'ibihe barimo cyangwa se n'ibyo babona. Gira inama urubyiruko. Inama nagira urubyiruko ni uko bagomba gukora amaboko mu mifuka bagakora kandi bagatinyuka mu byo bagiye gukora. Kunduye muhanzi. Bitinye. Okay, urakoze cyane. Kunduye muhanzi. Umuhanzi. Yego. Nkunda bushari. Okay. Uyu munsi rero ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo kuri questions with cargo. Mwese ndabashimira ariko nanone wibuke gukora subscribe, usharinge, uriking, una commenting n'ibisubizo ubwo nibwe muzampa ibisubizo hasi namwe uko mubitekereza. Ikindi nyamuneka mujye mureba akavideo karangiye cyangwa se utuvideo bitewe n'utwo uri kureba kuri channel ya The Cargo Spot. Murakoze cyane.